Yaratangiye ku munsi w'ejo habaye ibirori byo gufungura irushanwa ku mugaragaro ariko hanakinwa n'imikino ibiri. Umwe mikino ikomeye cyane ni ikipe yacu yitwa APR Football Club yarayitsinzwe ibitego 5-0 bitunguranye cyane. Reka tubaze byinshi kuri uyu mukino. Eric Ndagijimana mu nkuru yaduteguriye, hanyuma tugaruke dusesengura byimbitse icyatumye APR itangira nabi. Umushyitsi mukuru muri uyu mukino yari Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame waje kwifatanya n'abanyarwanda gutangiza ku mugaragaro imikino ya Sekafa Kagame Cup. Amateka akavuga ko bitaherukaga ko Perezida w'u Rwanda aza kureba umukino w'ikipe Club y'ano mu Rwanda ikina atari Amavubi yakinnye. APR FC yari yakira ikipe ya Gor Mahia muri Stade Amahoro mu mukino ufungura irushanwa rya Sekafa Kagame Cup rya 2026. Saa moya z'umugoroba nibwo abasifuzi barimo umunyasudani Sabrina Fadul yongerejwe na Omer Hamido wo muri Sudani na Leye Robre wo muri Djibouti batangije umukino. Abafana b'ikipe y'ingabo z'igihugu bari bategereje cyane ngo barebe ikipe yabo dore yuko bayiherukaga mu mwaka w'imikino washize itari yatandukana na bamwe bakinnyi bayo ikagura abandi bashya, dore ko n'imikino ya gicuti bakinnye yayikeneye mu muhezo ikanyagira ikipe y'Intare ibitego 10-0 mu mikino ibiri bakinnye. Mbere y'umukino bamwe mu bakunzi ikipe ya APR FC bageraga bati mu gice cya mbere iraba yariye bibiri, iraba yabimize bibiri. Umva nkubwire n'itsinda sinzagaruka, ntabwo n'itsinda bihorere, ntabwo nzagaruka kwendikiza n'intsinzwe n'irangwaye na mwatsinze yatsinze bibiri. APR FC ni yatangiye umukino iri hejuru ibona imipira y'imiterekano ariko ntibyaza umusaruro. Ku munota 20 Dauda Yusufu yagerageje uburyo ari kuri shoti ariko umupira unyura impande y'izamu. Ku munota 32 Mike Evans yafunguye amazamu atsindira ikipe ya Gor Mahia igitego cya mbere cyavuye muri koroneri. Siraj Mohamed Siraj arayizamura Nyuma y'iminota 2 gusa Ariste Patrick Esombe yatsindiye ikipe ya Gor Mahia igitego cya kabiri ubwo yateraga ishoti riremereye ari nyuma y'urubuga rw'amahinari itarijya mu izamu. Nyuma yaho Dauda yaramaze gutakaza umupira. Barizamu cya Gor Mahia imbere zamu nanone imbere igisho cyagezemo Gor Mahia. Igice cya mbere cyarangiye ikipe ya APR FC irimo kurushwa cyane ariko kandi ikipe ya Gor Mahia iri imbere n'ibitego 2-0. Mu gice cya kabiri ikipe ya Gor Mahia yaje ikora impinduka mu kibuga, havamo David Okoti Odiambo, Siraj Mohamed, Alpha Chris Onyango, Jackson Diwanga Mula, hajyamo Sarif Saboni Silengo, Brayton Otieno Onyena, Alpha Chris Onyango na Ebenezer Okran. APR FC nayo yatangiye igice cya kabiri ishaka kwishyura ariko bamyugariro ikipe ya Gor Mahia bakomeza kuba ibamba. Ku minota 58 APR FC nayo yakoze impinduka, havamo mu kibuga William Togi, Amani Michel, Dauda Yusufu, hajyamo Uyaremye Fedari, Hakim Kawanuka ndetse na Mamadou Traoré. Gusa ibyo ntacyo byafashe ikipe ya APR FC kuko ku minota 63 Paul Okoti Odiambo wa Gor Mahia yatsinze igitego cya gatatu. Ibintu birushaho kuba bibi ku ruhande rw'ikipe ya APR FC. Gor Mahia yakomeje kwiharira umukino maze ku minota 79 Sarifu Saboni Silengo atsinda igitego cya kane mbere ko Ebenezer Asifwa ashyiraho akadomo ku ntsinzi y'ikipe mu gihugu cya Kenya atsinda igitego cya gatanu ku minota 87. Barayipasanya pose go bacyagezemo gole kimwe bibiri bitatu bine bitano Gor Mahia
ya bitano APR ubusa. Umukino urangira ikipe ya APR inyagiye ibitego 5-0 ikora amateka yo gutsindwa ibitego bwa mbere muri Sekafa Kagame Cup ibitego 5-0, dore ko ikipe mu Rwanda herukaga kubitsindwa yari ikipe ya Atraco ubwo yatsindwaga n'ikipe y'Imbeho ibitego 6-0. Nyuma yaho uyu mukino urangiriye abakunzi ba APR ngwaye igikwiye gukorwa hakiri kare. APR yatsinda yaje igatsindwa sha kuko gipari yanjye barayitwitse nakumva ngo APR yo gutsindwa Gor Mahia ibitego 5. Ikirutwa rero aho kujya gukipa bazayitore mu kibuga bazana abafana bari babakina tumenye ngo nta kipe dufite ntayo ngende babaye n'umutima bamaze kumvamo madama ramye gutsonyeye gutaha nanga tahe nukuvuga ngo nje APR mba mu mutima ngenje ndayigendana ndayikunda yanegeye yanguriye itike ariko nta kuntu twari dufite amafaranga nkaya ngo niturangiza abagura abakinyi bameze gutya. Iyi nagara APR bashaka APR dufite amafaranga twana niba ari umutoza William Togwi nta kintu ariho navemo bamwirukane umutoza bamwirukane twebwe dufite ubushobozi bwo kugura Neymar. Ndabona APR ijya yifata amakipe yo mu Rwanda ikayatsinda tukibwira ngo ni imikirire yayo ariko nje kuvumbura ko ikipe ya APR bashobora kuba bayibira ngende umufana wayo kuva muri 95 wapi umutoza Tarebo wa APR impamvu ikipe yatsinzwe byinshi nuko mu gihe yagiye yabonye cyo kwitegura irushanwa mu gihe bari bahanganye we yaramaze iminsi 7 atangiye imyitozo. Reka nshimire ikipe twari duhanganye idutsinze. Ikibazo dufite nakigarutseho mu minsi ishize, ikibazo cyacu n'igihe ubwo twabonye igihe gihagije cyo gutegura ikipe. Tumaze iminsi hafi 10 cyangwa 12 dutangiye imyitozo dukinamo imikino 2 ya gicuti n'ikipe y'abato yacu, ntabwo kandi byari bihagije ngo duhanganire ikipe imeze gutya. Twaburaga imikino myinshi, twabuze injyana y'umukino, twabuze guhuza hagati y'abakinnyi kuko twari dufite abakinnyi 4 bashya mu kibuga kandi bisaba igihe. Gusa mu ntangiriro z'umukino ikipe twayirushije mu minota 30, ariko nyuma y'igitego cya mbere cyavuye muri koroneri ntabwo twabashije kwageraho n'umutwe biranga. Jibril Watara kapiteni w'ikipe ya APR we nta kindi yakora uretse gusimbuza abakunzi ikipe ya APR. Umukino wanjye wa mbere nka kapiteni dutsinze ibitego 5 ntabwo byoroshye mbere tukaza abakunzi bacu baje kudushyigikira kuko umutoza yabivuze ni isomo ryiza twize. Umukino wo kugerageza muri Champions League uzi gufasha Champions League tugiye kwitekerezaho dukore cyane tuzagaruka dukomeye. Mbere y'uyu mukino wa APR na Gor Mahia ikipe ya Vipers yo mu gihugu cya Uganda yari yatangiye irushanwa mu itsinda A itsinda ikipe ya Garde Republicaine yo muri Djibouti ibitego 3-0. Umukino wari ukomeye yongeye kwigaragazamo yereka akarere ka Afurika y'Uburasirazuba ko ari umukinnyi wo kwitondera. Ibi bivuze ko ikipe ya APR itangiye irushanwa iri ku mwanya wa nyuma mu itsinda A n'ubusa bw'amanota n'umwenda w'ibitego 5. Umukino ukurikira ikipe ya APR izakina ikipe ya Garde Republicaine yo muri Djibouti kuwa mbere tariki 27 Nyakanga 2027 muri Stade Amahoro. Iyi mikino Sekafa Kagame Cup kandi irakomeza uyu munsi ku isa y'isa 9. Mu itsinda B ikipe ya Singida Black Stars ifite iki gikombe giheruka irakina ikipe ya Jamus yo muri Sudani y'Epfo. Muherekeza wa Jamus avuga ko biteguye kandi bazi ko bafatwa muri amakipe yitabiriye Sekafa Kagame Cup. Twiteguye neza, tumaze iminsi turi mu rugo turi Kigali twitegura Sekafa, so iminsi kabigeze nabo twiteguye neza kandi twiteguye gutanga ibyishimo ku bakunzi bacu n'abakunzi ba Jamus muri rusange, yaba n'abakunzi ba Jamus muri South Sudan. So turano guhatana, turabizi ko turi underdog ariko ikigali cyari nuko tugiye guhatana kugira ngo twerekane ko tutari underdog kandi tugiye gutanga umusaruro mwiza. So turabizi ko n'amakipe akomeye ariyo Simba na Singida abana ko turakomeye, so byose bibera mu kibuga bibera ikibuga, so turi ready kandi turi gutanga ibyishimo kandi kugaragaza umukino mwiza. Ku isa y'isa 12 kandi ikipe ya Mogadishu City yo muri Somalia irakina ikipe ya Simba Sport Club yo muri Tanzania. Ibyabereye kuri Stade Amahoro i Remera ku ikipe ya APR Football Club, abantu bose baratungurwa cyane bikomeye. Reka nsuhuze inshuti zanjye, reka umugabo w'inshuti yanjye witwa Rugwiro nsuhuze cyane, nsuhuze umuntu w'inshuti yanjye witwa Rukaka,
suhuze Jangwan, suhuze uri gusoza ugendeye ku nshuti zawe cyangwa zanjye zitaraye ziguwe neza ariko kiraho qualificatif uvuga cyo na inshuti zanjye zipanapi kuko hari inshuti zawe zindi tudashobora kwiyumvamo tugahita tubati bigenze bite inshuti zanjye zipanapi Jangwan ndagusuhuje yensoza mu nitwa Songa Mbere ni inshuti yanjye Songa Mbere inshuti yanjye muri APR Songa Mbere ni grand frère na Kabangi akunda gutangaza cyane ndibuka turi muri studio hirya avuga ati ngewe noneho twari twicaranye kuri match ya Gor Mahia na Rayon avuga atakangaka nuko gakanda ati ndagakanda yagize ngere kubivuga off mic ejo yabivuze noneho kuri mic ati ikipe yatsinzwe na Rebe 2 ati mu gice cya mbere ngenda banayirambitsemo 2 ibyo 2 nibyo bari bamurambitsemo yabiriye mu yabiriye mu munota umwe n'igice Nepo aramutse neza avanye ubuza busuhuza reka nisurize abantu nanone nje ntago ndi bubice ku ruhande batabyakiriye hari abantu mwahura gukumva arakubwira ati ntabwo nshobora si iby'umupira bibaho atari kuntu ndagorana kuri stade yayirebaga sajangwa no bica ati ni iki ndi kumara tutabejanye no ariko reka mubwire hari ukuntu abantu bagutsinda ukabura amajyo wabonaga Jangwan umva icyabaye oya hari angere kwizigira yavuze ari kongeza amace ngo APR yatsinzwemo zisubiramo abanyarwanda kuko hari ukuntu ngo ari yatsinzwe ngo hari ngo niki Fosway yasize ukuntu yabivuze icyo bita KO ni knockout urumva ni 4 and square urumva mu mpande ya mbere physical ya mbere kubiswe physical kabiri itsindwa mental gatatu itsindwa technical na tactical urumva ni ikipe yacecekeshejwe muri match